Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyafatira mu Bwongereza aho leta y'ico gihugu yitwariye ingingo ya sentare yungururizwamo imanza mu Rwanda ivuga mu Bwongereza ivuga ko kurungika bimukira mu Rwanda binyuranije n'amategeko. Geoffrey Mutagoma. Leta y'Ubwongereza yatangaje ko izajurira umwanzuro w'urukiko rw'ubujurire rw'i Londres ko icyemezo cyayo cyo kohereza abimukira abarirwa mu bihumbi mu Rwanda kidakurikije amategeko. Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak yabitangaje kuri uyu wa kane nyuma y'uko abacamanza babiri muri batatu bagombaga gufata umwanzuro ku bujurire bwo muri uru rubanza bemeje ko u Rwanda atari igihugu cyakoherezwamo abimukira. Minisitiri w'Intebe Sunak yavuze ko leta ayoboye ari igomba gufata umwanzuro ku bagomba kwinjira no gutura mu Bwongereza ko batabirekera mu maboko yabo yise udutsiko tw'abanyabyaha. Yavuze ko leta izajurira iki cyemezo mu rukiko rw'ikirenga ariko ntiyatangaje igihe bizakorerwa. Leta y'u Rwanda nayo yahise itangaza ko idafata mu buryo bworoshye umwanzuro wafashwe n'urukiko rw'ubujurire rwo mu Bwongereza kuri iyi ngingo. Itangazo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yashyize ahagaragara rirashimangira ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bitekanye ku isi abimukira n'impunzi babonamo umutekano. U Rwanda rwavuze ko rukomeje kwiyemeza kwakira abo bimukira mu gihe cyose bizaba byemejwe. Mu kwezi kwa 12 urukiko rukuru rw'Ubwongereza rwemeje ko icyo cyemezo cyo kohereza abimukira mu Rwanda gikurikije amategeko, ariko uwo mwanzuro uza kujurirwa n'abimukira baturuka mu bihugu bitandukanye n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Abimukira ba mbere bavuye mu Bwongereza bagombaga koherezwa mu Rwanda umwaka ushize, ariko urukiko mpuzamahanga rw'uburenganzira bwa muntu rutambamira icyo cyemezo. Icyo gihe rwasabye ko inzego z'ubutabera zo mu Bwongereza zibanza gufata umwanzuro kuri icyo kibazo cyari mu rukiko. Tubashimire mwebwe musanga ijwi rya Amerika ari ya mbere kuri mwebwe, tubashimira ko mandanya kutwumviriza no kugira ico mukora muganiro n'amakuru yacu atandukanye. Abakuru imiryango ihuza ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yo hagati n'iy'amajepfo n'umuryango umwe bwa Afrika bafise impungenge z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko baragwa bakagaruka bashima umwete w'ibihugu vyo mu karere mu kugerageza kugarukana amahoro n'umutekano. Biri mu itangazo basohoye inyuma y'inama yabahurije i Rwanda muri Angola kwa kabiri w'inondwi. Temistokle Mutijima yarasomye iryo tangazo atubwire ibindi biririmo. Iyo nama yari yatumijwe n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat ndetse na perezida w'ibirwa bya Komore Bwana Azali Assoumane unayoboye umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri iki gihe mu rwego rwo kwiga ku bibazo by'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu bayitabiriye barimo Joao Manuel Lourenço wa Angola, Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi unayoboye umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe ndetse na Ali Bongo Ondimba wa Gabo akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afrika yo hagati. Yitabiriwe kandi na Bwana Uhuru Kenyatta umuhuza mu kibazo cya Kongo ndetse na Bwana Nangolo Mbumba vice perezida wa Namibia. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda we ntiyarayirimo, yarahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta. Aba bategetsi bashimiye bimaze kugerwaho ndetse n'umuhate w'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu gushakira amahoro n'ituze uburasirazuba bwa Kongo. Bashimye kandi ubushake bw'umuryango wa Afrika yo hagati bwo kwifatanya n'indi miryango mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Nyamara ariko aba bategetsi bagaragaje n'impungenge batewe n'umutekano muke ukomeje kwiyongera kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi by'imitwe yitwaje intwaro n'iyiterabwoba. Bityo basaba imitwe yose yitwaje intwaro gusubira inyuma nta kigombereye gusaba, by'umwihariko umutwe wa M23 wa ADF ndetse n'uwa FDLR. Basabye ko M23 yava mu duce twose yigaruriye nta yandi mananiza nk'uko bikubiye muri gahunda ya Rwanda yatangijwe mu mpera z'umwaka ushize. Mu itangazo ryabo nyuma y'iyi nama kandi aba bategetsi bahamagara ishyirwaho ry'imihora yagenewe ibikorwa by'ubutabazi mu rwego rwo korohereza imfashanyo kugezwa ku bavanywe mu byabo. Bashimye kandi intambwe imaze kugerwaho mu gutegura amasite azakira abarwanyi ba M23 bambuye intwaro, banashimangira ko ari ngombwa gukomeza gushyira mu bikorwa gahunda yo kwambura intwaro, gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi. Iyi nama y'aba bategetsi kandi yashimangiye ko bikenewe ko ubuyobozi bwa leta busubiraho mu bice byari byigaruriwe n'imitwe yitwaje intwaro hagamijwe gushyiraho uburyo buboneye bwo gucyura impunzi no kugira ngo amatora ateganijwe mu mpera z'uyu mwaka azagende neza muri utwo turere. Aba bategetsi banzuye ko inama nk'iyitaha izabera i Bujumbura mu Burundi. Eugenie Mukankusi ndakongerere ko urwo rubuga rwa Facebook yacu tubwiye abarurondera ruri ku mazina ya VOA radio yacu, kandi tunongera ndaguha ikaze muri bungabunga ubuzima waruhejeje kutubwira ko yarumanije umwaka kugira ngo dushikirize ikiganiro waduteguriye uno munsi mu vyerekeye ingene tubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Eugenie Mukankusi ikaze.
ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Ndi Eugenia Mukankusi. Menya ibi, abantu barenga miliyari imwe mu isi banywa itabi kandi hafi 80% byabo baba mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buringaniye nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. OMS ivuga ko itabi ari intandaro iza ku isonga mu guteza impfu zashoboraga kwirindwa mu isi. Iki gicuruzwa kandi kibata abantu mu buryo bwihuse cyane. Ubushakashatsi bwerekanye ko itabi rishobora gutera kanseri, indwara y'umutima n'izindi ndwara zidakira. Kunywa itabi kandi bishobora gutera abagore kunanirwa gutwita ndetse no kugabanya ikigero cy'uburumbuke mu bagabo. Imibare y'ubushakashatsi igaragaza ko muri Afurika mu ngimbi n'abangavu 5 umwe anywa itabi. Umubare munini w'abakobwa bakoresha ubwoko bw'itabi burimo ubwo gukanjakanja ndetse n'ubwo guhumeka banyujije mu mazuru. Umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya itabi wizihizwa hirya no hino ku isi ku itariki ya 31 kwezi kwa gatanu hagamijwe kumenyekanisha ububi bw'iryo tabi ndetse n'ibindi. Inzobere mu buvuzi zivuga ko kunywa itabi ku rubyiruko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwarwo no ku mibereho myiza yarwo. La cigarette est un produit. Isegereti ni ikintu cyangiza ubuzima bwa muntu. Ibi yewe binanditse no kudupaki tw'itabi ko kunywa itabi bigira ingaruka mbi ku buzima. Rero je nk'urubyiruko sinywa itabi kandi nkangurira urundi rubyiruko kureka kunywa itabi kuko nirurinywa ruzakurikizamo indwara. Itabi ni ribi, ryangiza umubiri cyane cyane ibihaha, inzira y'ubuhumekero mu gihe turinywa. Hari ibyuka bihumanya bya carbone tuba turimo kumira. Ukora itabi ibyo arabizi neza. Urugaga rw'abanyekongo ruharanira kurwanya itabi ACCT mu mpine uratanga impuruza kubyerekeranye n'iyamamazwa ry'itabi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaganga nabo bemeza ko kunywa itabi ari bibi. Ces fumeurs auront plus le problème de santé publique. Abanywi b'itabi bahura n'ibibazo byinshi by'ubuzima nk'indwara z'umutima, izibasira imitsi, inzira y'ubuhumekero n'ibihaha nka asima n'inkorora ikabije. Hari imvugo ivuga ko abanywi b'itabi bakunda kurwara indwara z'ubuhumekero zidakira. Inzobere zivuga ko kunywa itabi bishobora gutera urinywa kutisanzura, guhabwa akato ndetse no kutarebwa neza n'urungano. Bishobora kandi gutera izindi ngeso nko kwishora mu bisindisha n'ibiyobyabwenge. Imiryango ikora ubuvugizi nka CCT yizera ko ari ingenzi mu kwigisha urubyiruko rw'abanyekongo kuva mu kaga ko kunywa itabi ndetse no guteza imbere gahunda zikamije gukumira itabi. Utekereza iki ku kunywa itabi? Ese ushyigikiye kunywa itabi mu ruhame cyangwa ntubishyigikiye? Kubera iki ubishyigikiye cyangwa kuki utabishyigikiye? Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye muri Nigeria. I am against tobacco. Sinshyigikiye kunywa itabi muri rusange, haba kuri nywera mu ruhame, ingaruka mbi rigira ku buzima. I am 100% against it. 100% ndabirwanya kunywera itabi mu ruhame ubwoko wabunga ubwo ari bwo bwose. Iyo urinywa winjiza umwotsi, nyuma yo kuwinjiza iyo ubusohoye abantu bakuri hafi bakawuhumeka, nabyo ubwabyo ni bibi ku buzima bw'abari hafi yawe. Kunywera itabi mu ruhame ni bibi cyane, ni bibi cyane. Urumva abantu bakora itabi ubwabo barabivuga ko uba ufite ibyago byo gupfa ukiri muto iyo urinywa. And it's so addictive. When you are addicted to it, you have. Kandi rirabata cyane, iyo ryamaze kukubata biba bigoye ko warireka. Rigira ingaruka mbi ku bihaha kandi ryangiza izina ryawe mu bandi. Abanywi itabi ubona ko umwijima wabo uba warabaye umukara tsiriri nkaho banyuze mu muriro cyangwa mu myotsi. Ariko nakuze mbona data anywa itabi kandi icyamwishe ni kanseri y'ibihaha. Ubwo muganga yasobanuraga uko ibihaha bye bimeze, yavuze ko ubundi ibihaha byakabaye bijya kweruruka cyangwa bishashagirana, ariko ibihaha byewe byari byarahinduye ibara bisa nk'iyi mikoro, byarabaye umukara burundu nk'amakara. Rero icyo nicyo itabi rikorera abantu, ryica buhoro buhoro, ryangiza umwijima, ryangiza buri gice cy'imbere mu mubiri wawe, si ibihaha gusa. Ni nayo mpamvu aba bana bakwiye kubisobanurirwa uhereye ubu. Indwara zibasira ibihaha akorera Fort Worth muri leta ya Texas kandi akorana n'ibitaro byinshi byo muri ako karere birimo ibya Baylor Scott and White All Saints Medical Center i Fort Worth n'ibya Medical City i Fort Worth.
aratuganirira ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya itabi. Tobacco smoking affects primarily lungs of the patient and also cardiovascular diseases and kunywa itabi mbere na mbere bigira ingaruka ku bihaha by'umurwayi ndetse bikanatera indwara zibasira umutima n'izibasira imitsi. Kandi witegereje imibare iva mu bushakashatsi, kanseri y'ibihaha yica abantu kurusha ubwinshi abicwa na kanseri y'ibere, kanseri y'udusabo tw'intangangabo ndetse na kanseri y'urura runini ubabumbiye hamwe. Rero kanseri y'ibihaha niyo kanseri iza ku mwanya wa mbere mu kwica abantu benshi. Kunywa itabi bigira ingaruka ku mutima nk'indwara y'umutima, bishobora gutera indwara yo kwifunga kw'imitsi, aho gutembera kw'amaraso mu mubiri bigerwaho n'ingaruka kugeza mu birenge, mu gihimba, ndetse hari n'ubwo biba ngombwa ko abantu bacibwa amaguru. Rero niyo kanseri ya mbere rwose iteza impfu nyinshi, kandi ibi birenda kuba icyorezo mu rubyiruko. Abantu bakoresha ibyitwa huka na shisha kimwe n'ibindi bakunze kwita ubwoko bw'itabi ricaniriwe, nabo ingaruka ibyo bibagiraho ziri ku rwego rumwe n'abanywa isegereti. Niba wicaye mu kumba ka huka ukanywa shisha mu gihe kingana n'isaha imwe, ibyo bingana no kunywa amasegereti 10. Rero niba umuntu amazemo amasaha 2 yabikora mu buryo buhoraho cyangwa se akabikora rimwe na rimwe yishimisha hamwe n'inshuti, kwicara aho hantu akamira uwo mwotsi bingana n'ubundi no kunywa ipaki y'isegereti mu masaha 2. Inama ku kureka kunywa itabi ahanini zishingiye ku gukora ubukangurambaga mu baturage. Abantu nibamara kumenya ibyago bizanwa no kunywa itabi birimo kanseri cyangwa indwara zirimo no kwifunga kw'imitsi, benshi bazashishikarira kurireka. Ariko 4% by'abo bantu banyoye itabi nibo bonyine babasha kuryivanaho nta bufasha bahawe. Rero bakeneye gufashwa mu buryo bwa kiganga, bakeneye gufashwa umuryango mugari babamo. Mu bufasha bwa kiganga harimo imiti bandikirwa nka Chantix cyangwa Zibani duha abarwayi, ifasha rwose abantu cyane. Abahanga mu bya siyansi babona Brazil nk'igihugu gishobora kuba indiri y'icyorezo kizaduka mu bihe biri imbere. Hagati aho muri Ghana ho hari impungenge z'ubwandu bw'indwara abantu banduzwa n'inyamaswa bitewe n'uko bamwe mu baturage bahura cyane n'uducurama. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko icyorezo gikurikiraho kizibasira isi gishobora kuzatangirira mu buvumo nk'ubu. Ubuvumo bwa Planaritina muri Brazil ni ubuturo bw'uducurama tubarirwa mu bihumbi. Nyinshi muri virusi zazahaje isi kurusha izindi zagiye zituruka mu ducurama. Futuramente hashobora kuzaduka ibindi byorezo tukisanga mu bihe nk'ibyo turimo uyu munsi byo kutamenya aho iki cyorezo gikomoka. Brazil ifite ubutaka bwinshi kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose burimo imimerere yorohereza virusi kuba zava mu ducurama zijya mu bantu. Uturere ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byise jump zones. Kandi izi jump zone zo muri Brazil ziyongereye ku rugero rwa 40% kuva mu myaka 20 ishize. Ikirimo guteza aka kaga ni itsembwa ry'amashyamba riri ku muvuduko wo hejuru mu karere ka Amazone. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko gutema amashyamba bitera umuhangayiko mu ducurama, bigatuma turushaho gutwara virusi nyinshi, bityo tukavura virusi nyinshi mu macandwe yatwo, mu nkari no mu myanda twituma. Hagati aho muri Ghana, umuhinzi Boamasonka arakandagira yigengesereye mu gihe agenda mu mashyamba. Munsi ye imbuto z'ibiti bya Ashanti zinyanyagiye hasi, zimwe bigaragara ko zarumweho n'uducurama. Abaturage